teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Kita minta ini teman-teman. Wah, langsung ketemu nih teman-teman. Wah, di sini ada boneka Boba Jumbo sama boneka Mickey Mouse teman-teman. Oh, kita ambil teman-teman. Wow, yang Jumbo dulu nih teman-teman, Boba dulu teman-teman. Wah, kita amanin nih teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman. Jauh-jauh teman-teman. Oh, kita cari lagi teman-teman. Wah, di sini ada Mickey Mouse ini teman-teman. Wah, kita ambil Mickey Mouse teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wah, kita cari lah. Wah, tadi apa tuh teman? Tuh. Wah, ini ternyata ini wayang Upin teman-teman. Wah, kita ambil ini teman-teman sama ondel-ondel Betawi muka merah teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wayangnya nih teman-teman. Wayang Upinnya nih teman-teman. Wow, kita kerikin. Lucu sekali teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Cari lagi teman-teman. Wah, langsung nih ketemu nih teman-teman. Ada topi ondel-ondel muka merah sama ondel-ondel muka putih teman-teman. Oh, kita ambil teman-teman ondel-ondel topengnya teman-teman. Topi ondel-ondel teman-teman. Maksudnya teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wah, kita cari lagi. Mana ada apa ya teman-teman? Wow, sini ada apa teman-teman? Wah, ini ternyata di sini barong teman-teman. Biru matanya merah teman-teman. Nah, kita ambil teman-teman. Wah. Kita taruh di sini teman-teman. Wah, sepertinya udah ini teman-teman. Wah, apa ya teman-teman? Masih banyak nih teman-teman. Wah, ada apa ya? Wah, itu apa teman-teman? Dihalangi kucing nih teman-teman. Kucing. Kita ambil aja teman-teman. Wah, ternyata ini Marsha teman-teman. Ayo ikuti aja, jangan gangguin kucing. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Sepertinya udah banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, like, comment, subscribe ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Dadah.